share the praise to God. Jesus kind of sexually. There is a specific shadow for your shadow, which is specific Matthew 15, verse 17, 19, Luke 15, verse 17 to 19, speeches from the Bible, speak, 18, 5. Luke 17. It's the name. 15. Luke 15. Verse 17 to 19. Here, look. Yes, look. My Bible is Luke 15, verse 17, 19. Luke 15, verse 17. Sigcino yasanguluka engcondveni yacabanga yathi lonke kusebenta intababa tidla inzima tetilibekele kepha mina lapha ngilamba kangaka ngitawuhamba ngebabe ngithi kuye babe ngonile kuNkulunkulu nakuwe angisafanele nekuthi ngibitwe ukuthi ngiyindvodzana yakho sale umane ungenta lomunye wetisebenti takho. Second Corinthians chapter 13. Second Corinthians chapter 13, verse 5. Tihlolisiseni nini ngekwenu nitibone ukuthi nibambelele yini ekukholweni kwenu. Tivivinyeni nini aniboni yini ukuthi Jesu Kristu ukini ngaphandle kwalokho nitehluleke. Amen. Ufuna ukuthi ke bazalwane namhlanje kutihlola benta kamoya noma ngokamoya kwenda ukuthi
kube khona umnyaka othile empilweni yakho. Nangambeka ngesilungu ngathi spiritual introspection causes a shift. Hallelujah. Waqala ukutihlola nje. Uveta umnyakato empilweni yakhe yamoya. Sebayo. Lapha sekuthiwa basekhona dihloleni nini. You know, sinesingakwazi sigcine somewhere. Kodwa wena na utihlola wena ukhona emakamelo ufika kuwo. Futhi uphindze na ungena kuwo ungena ngesikhiya kulamakamelo. Na ukukhiya ukubeka akekho umuntu yakho angene. La ungena khona wena utihlola wena. Ngawe ngoBhayibheli tihloleni nini. Sine nje lesophe ngamunye ngamunye. Sithi umsebenzi ukuthi sihlolane nawe cha sinawo sokwena umsebenzi lo. Umsebenzi wokihlola wakho. Utihlola wena. La ukhona. Noma semthandazweni, noma uyahamba, noma uyapheka, noma uyageza, utihlole wena. Ngoba wena uyadati kahle wenza ngisho batani bakho, wenza ngisho bakho, wenza ngisho isoko takho. Utati ngcono. Wanengi wayena engathi wamumuntu. Yathiwa ngani? Wewe uyayilanda leyo. Ngakho-ke kuthi uNkulunkulu amandla ukutihlola akabe kuwe. Utihlole wena. Ubone usesekhona indawo ufuna kabe khona na. iBhayibheli liyakuthi ekukholweni usekhona yini. Tihlola. Na utihlola utayithola lento. Ngoba nasila enkonzweni bazalwane senza wena mfanzi khona sikhombise siprove kuba honest kakhulu. Ngoba sibona uNkulunkulu iBhayibheli lithi uliqiniso nje Yesu. So nasila asijabulisa ngalutho futhi kodwa kwanze ujabulise ngalutho nawe ukuthi ujabulisa mali sijabula ngoba senkosini nje kuphela. Kepha nasila bazalwane si-serious impilo yethu nangephakade lethu. Asihlala liso lenziwa phakade ngafuna khona phakade sibuke nawo. Otherwise Masijabuleni ukuba semhlabeni kepha silaba zayo ngoba la sifuna kungena emaphakathi. Lesi iBhayibheli tihlole nini nibone sikholo na. Kusekile ukuthi sihlola abone isenza usiyamlokeza. Uyakuphanisha ngathi impobini ocinja siyahwaya. Ukusiyokuloja nasekholweni empilweni kamoya umloyela njalo ngena ngokusekile lomoya. Haleluya. Hayi lokuqiniselako. Hayi lokusengatayela. Hayi kasakhona. Semdlalweni lo usadlala usarecord mafini amabhayisikobha. You know waqala ukutihlola bazalwane. Usuke sewuqale impilo enkulu ngempilo yakho. Useluhambele impilo enkulu manje nyalo empilweni yakho waqala ukutihlola wena njengemzalwane. Haleluya. Ngeke waqala ukutihlola wena bazalwane ngeke kuze ube comfortable in the wrong place. Bazalwane abaningi khanza ukuthi phela abafe nje okay makwayeni okay le praise team simnika ubhobho uyashumayela njengazana mafisi ona bona kokuthele shumayela ukhathi yashumayela lo muntu lapha ucomfortable but in the wrong place. Ucomfortable nakathi uthi unesiqi esivile sedisobedience akalele. Akahloli ukubeka gift teaching talent. Akahloli ukuthi ucomfortable in a wrong place. Esivile kasha leminyama la
umuntu longamlandeli uNkulunkulu now. You are comforting in a wrong place. Angakoba ngishintshela uNkulunkulu ulivila. Kodwa ngeke mhlaba ukhothela semko emhlabeni omake kulove unesikhundla sosikhulu lokwenza ngiyabekisa nje. Ukhothele kepha ngishintshela uNkulunkulu uyavila. But yesilungu usafarisha from imasalument gama lapha lapho lapho village usafarisha from now lapha mediocrity. Sehlala phansi. Bazalwane akusilondele. Bazalwane kukhulu phakathi lomzi. Uma sibandla sekusini. Libandla letsandza Jesu, libandla labantu abakholwayo kuBaba. Asibebanga bathi hlolako. Hlolo. Yes, sisenzele, but hlolo. Kuthi usesekahle yina. Usesenzaba kuna yina. Hlole. Hallelujah. Uyakuthatha ukuthi wena bazalwane, so umzalwane ngishilo ngathi lo can't accomplish in a wrong place. Kule bazalwane bakhanza sidala nje so awumkhupha labanye kwena nje akaqonde so yawena nje lokhu sikhanza usibuswa inzaba nje ukuthi wena nje sokwesihlathi awuphendule positive ungabeki excuse. Ungabeki indaba akwende depend on ukuthi uqala ubeke indaba noma inomtayenda uqala ubeke indaba noma unemali ufuna ukuphuma imali uqala ubeke indaba noma kelani uqala ubeke indaba noma siyakudumisa mayigube kwehle maye usele manje wayebamba maye uqala ubeke indaba before siyabonga kumkhuba bazalwane dihloleni nini you are comfortable in a wrong place. So very good. Kodwa la ukhona baba nasibeka live la group sibeka njengana basi fish line siyakubona ngala ukuthi ya comfortable in a wrong place wena. Ngeke sihlale nyentolo bazathi angisozile na comfortable in a wrong place. Ngeke nyentolo sihlale angisozile. Hallelujah. Uma bazalwane ke umzalwane lo ngakho bazalwane lo kutawenteka kuwe you will never grow ekholweni utanjani you will never do what you will never grow uyawuhlala yonke leminyaka umfana ekholweni lolu lwakho lakho ufakaza silwane tendo yakho tonke lokuyendaba ukuthi wena useyinwe usemva bakhambe bantwana basindiswe eminyakeni lesihlanu lemithathu edlengile bakudlengile bese uyaqala futhi wena uyabahleba labazalwane sebakhulile kunawe bakunemva kunawe enkosini bakhulile manje bakwedlengile why inkinga yakho lekhulumo nayo awukhona ukuyihlola ubone ukuthi ukuphi self-examination self-introspection awukhona ukuyenda leyo wena uzobe ne-shift emleni yakho khona bazalwane ungeke uzukhone ngisho ukuthela ngithela utakamoya bazalwane ngoba phela ngakutshela kuqala ngathi ayikho inzaba ekhona uma sehlulekile ethithele utakamoya angithi infitio asesithi somsana sisi infitio bazalwane yebuKristu infitio yekholwa kuJesu kuthi wena ukholwa ube ndithelo lakamoya lapela na Jesu ngiyona ndaba la igcizelela ngoba sikembu lenzaba la athi sikhona lenzelo lakamoya letithelo
spiritual gifts. Now, we are spiritual and gifts of the Spirit. Yeah. Those are gifts of the Spirit and tinselo yakamo. God already, but in the right color, tinselo. And then the people, they work by for good works. But open of faith, the issue of Christ might be water. Kuniwa, mero kuniwa jumundu pa. Kuniwa na banda seba ikiselo takamoya. Na banda baseka. Na banda understand how to see what pina. When you are in. They say, now what is so? Pastor, I don't know what to say. Show that way. Ni also tipona baki mso na futuiso na milula. Ndio tipona kwa baby. Aba awatu autisol. Autisol. Tipona mole bi. Leo kwa sababu na upepo abea ya sana. Ya sana sema panele kule. Usatipona na mtu. Why autisol? Autisol. Ewa na utipita mimi kile sio kutoka na msumi. Kwa mfano. Now, don't pray, man. Would you pray the great city? We are going to so far, I was weird. Could be no weird. What did you know even? Because when you are praying yourself, you get a look at what time. Means the person already stolen in the net. The ball is the calling now. That's the best. The sword. Each and every day. Utumsabele skole na mchezo kusemtangazwe skole na utisole na msalwani skole nini. Hallelujah. Leje utilungise nje ungakazi kukweli ungashimela Ismail utilungise ukuzokhuluma na utisole. Leje utilungise ungathatha kufakazi. So utisole ngokona right that's the law ngekwesina ukulungisa wena. Hallelujah. You know, now some scholars effective. Ukina kule mzalwane lo backbone lo kinile ubiyakisonga wena. Ube futhi member emkhimbeni kaJesu lenemsebenzi. Imember emkhimbeni kaJesu the function lenemsebenzi. Uyakisonga wena. Ngoba now ukhathi Shumayeli man also ngesikhathi leyina sinakhuluma nje lokufupha kanti bafundisi badawule ukugwenta losuku lokufupha wena bakugwenta so sekuthi asiphlaza beje sinabele sinashumayeli ngale kwaya lekufupha wena Durante sola ku mane prepara sia lokaccia sia stata possibilmente ultima prova questo è Perché poi mi muovo, perché non mi ha stavo su queste reazioni pura, nella è corretta per ti sollevare. Simple. Non ti sollevare, bisogna ancora fare un po' di furto in pezzi sabanine. Se no, si sta uscendo. Ma basta fare un scemo, ma basta fare. Questa era un po' buona, ma c'è male. Sai fare un scemo. Já se arrumou uma chega ao resto do goleiro. Então, eu não vou de sonho, então, canta levar o oeste, levar o oeste, né? Não vai passar para de sonho, então, não precisa puxar, não puxar, não vai puxar, de sonho, It was a center room, so now I'm sorry, you'll never be blessed. And you'll never be a blessing. You'll never be a blessing. Now, you'll never be blessed.
Muhammad makasha kama kufungua Luisa. Ibada sisole wewe. Wewe kuna ma blessings hada. Bakuma ma blessings hada. Au ndo msikiti utaku wewe never blessing shema never blessing. I blessing ibada kutisora kwa kutisora kwa msana kwa hapo. Kwa msana mtobeka. Na mwelo broken. Kutisora. Yakusora kukumereza ashini. Yakusora. But kwa msana kwa broken. Ubeham. Sikosi so. Na mimi ya bora nao. Kosi young super. Ukisona awareness over, whoever we are doing since our brain will change. It's what's okay. Umzala na bora na ngoba. Nasa kisona basa umakhohlwa ukuthi ukisona zabuthi kusebeka wakho. Ukisona lonke lokho. Ukisona khuluma ukuthi khuluma njani. Wakhona bazalwane noma bathi khuluma. Kanti abathi khuluma. Uyangizwa? Abakwathi khuluma ukuthi abathi khuluma. Naba flash into za friend into za we are the spirit behind. We are every situation. I can give you more story. Probably somewhere or reason 17 since this and Kurumi. What has that to Buddha in Kurumi? So Kuruma is serious business. We share in Kuruma. Like so, let me buy. Buy more Christmas than 7 hours. Go now, Pranaka, Kuruma, Basim Bagmana. Oh, I must be better for the but Kuruma was very good. What out the soul? Out the soul. Many outside the soul of us who cause of prayer. What is the soul of what is it? Now, it's showing the Nagash would say, that's the book of prayer. The soul in the children out. So, divided enough time, we have soul. We have tenacity. Utaona neno sina ibo sinawe patikona. Usakufuna ngeke ule kwenjani ukhohle ukuthola mina why bonke abantu bathi yashayisa. Bathi yashayisa. When why? Usakusola the problem baba is not with the people. Inkinga ibani idini. Ayikho. We have to store away now. What we have to call us and I teach you. When it says it's faith, Labanana. You're in the air. Send a woman and wait for the air. Good. What's that one? You're one. Without corner away now. Once you can't tell me about. So, now they must feel free. References them Salwane, Siafonda Tigo Woolly, Usiso, the Nauna, about Kian does a way. And I tell snails, so one as an answer, Snapper, where the Kuruma or Loku is now Jana. Money is pizza, or because this is a basic part of the world. What do you have to do? Not just fools are more. Now, I'm going to have Kuluma now. I'm sharing, I'm convinced, I'm convinced you're away. La, na, when? That's so. When? Hallelujah.
yourself something and shit and I'm going to destroy away. And then you listen to the small still voice. Man. Hallelujah. And the band was Aliza. Not the band of going to destroy the ball. Aliza. Di quale sultana, di quale masitani, di quale manado abakisola bazalwane ngamunye nangamunye atisola ukuthi now there are fish line necessary in terms of not straight line na so ke na yena bazale alinzawo liyasinza limthwalo ligwele abantu labangatisoli bona. Hallelujah. La possibilità di poter leggere come basare la prossima seconda. Niente su di mai. Si vede un po' come wayo tu ana mai un lascia kaya quasi non si basare cosa all'uso della macchina all'uso della macchina cara ugo lo moya loyo awula oba kanjana aleyenda kwasi assessment ngoba lesikhathi motika sifike emantima kahle sifike kunendlela kunento noma kunenzawo lebo ngeke usifike kuyo empilweni yakho bafidinga kuwe bobe kusikwathi abantu sawubona bakafokwatini ngoba inethi ufute bagini ufute abantu ngokuphalile that's not the message ngotshani bafika kuyoja fokwatini that's all abantu asithanda ndabantu bantu nasenkingela abayima abajana abayima msamasikhola nabantu njanja nasekunenkinga bafuna ukungena batosida bafuna ukungena batokhuluma nawe batongena bakhulume kuphila kuwe bakwani emangweni kuleluya awuye emgwaqweni awuye awusekungo ulimapula zakho ngemoto yakho kodwa ungafiwa letimbuya loshonke namathathu kwathi kudlule mayetenda kapho bayendele kapho bantu sowusupheli siulungile lapha nami siyakhaza abantu Tisole bazalwane tisole endleleni lejale emanqindika lejale file la lakhanga inkotame labekwa la ngefalanga ekhaya la omsuka ngalinye abantu bangeba yonke labusha okusha uyangena ngeke into kusha wathi nike komani kwa sefuna khama nike sekhulile nike ngoba bani ngakusokuza lekhabo kusongo nike sefuna khama baba sibuze uyapi hayi ngiyahamba ndabona khona ngiyahamba nike ngintombi kwami bamnika bona ke basabane mafane yathi hamba njala kala la kanwa lenta bonke kwanti kunaloko simaphele abantu besebamanda labanye sekunte hamba alonda wena bonke wathi kwaphela wasiswaye yonke le asesiswaye yonke le wakhala manje bekholwe emva kwakho ngulube la emahabishi la kujwe basi akathisa ukuthi mahabishi ngulube njani somsebenzi wakho njalo umsebenzi umntana njini umntana lo danshi njengoba mhlawumbe emva kwakho ngube kuyakhala uyakuphela laphi hoja so base wasathatha ukuhlola bangawakimi so bangathweleja kanti sibatiko umwe ukhuluma nawe mhlawumbe usebenza kahle uthi angikhona khona namhlanje ngadendabile uyabona uyahlola noma culture ngathi usahlola decision lasi ngiyanquma namuhla ubuya ekhaya ngawufa khona abazana ngeke bayamqosha ngawufa khona
nabakubukela lapho kuyini kodwa ikhaya impela kuphela ngibuyele ekhaya emva kwabazali ngokuthi hlola yena wathatha i-decision ngoba watihlola. You are bound to take a decision. Kodwa nami yakhona le nkalo ukuthi ngiko le mpilo ngiphila le nkalo ukuthi ngiko nebazali bakabantu ngiloka nakusiko mina ngiyabayena wafika decision kahle yokuthi namuhla yashit namuhla yashit again lapha bambe now isonye wena waphinde we decision wena alikulomba. That is why I encourage you according to the scriptures ukuthi hlole wena ukuthi baba usemkholweni na according to the Bible nemkholo bazali kuhlala mahloli indlela asemkhulumeni bana uthi hlole nje impilo yakhe ikupha ibona njalo madokumenthi phela bazali yathi ukuthi kupha igatsha yethu labakholwa kupha isiko lakithi thina bakholwa kupha safundiswa ngibambe wethu phakathi thina akithi asokiso kuni basalwa kunani labe manako amkhulungane ba kuni bazalabe manako bagovuke bazi bagovuke mshonale wankulunkulu lwakhe bafulima mezi netindlela tekuphikisa amkhulumbe lokunye amkhulumbe bayimana asethi bayimana akhona akuva lamabhesi beBhayibheli yakuva siyakuvoma beBhayibheli kulungile lokho but not me Tiko tamu tisebelela kamantima tebantu abami tebatali bami sebelela kamantima ngafunza esikolweni bangibhadala lokena Mungu asebayeke ukuthi baba ikhona sobela bale kupha it's us kupha lokho akubuthi for your salvation how much did you pay how much ingana gift wanipa wewe lawo yakhona wena inguna phakathi do you think wena we are deserve kwa la basi ngoba ngoba ngithi we are this way wena we suppose wena uvumile kwakuya isimo sakho the gift Nisikia mtu wami na uti our Father who is in heaven. Wizo. Dolonga mfuti wizo. Tisore. Hallelujah. Even in the area mazalwane of giving tisore nini kuti sekolweni na. Yimi kuzikwaza bakhuluma uthi sifuna kwakha sifunza wewe yakwakha siyafuna kwakha abantu manishithayo nani amen yafuna kwakha oh shanda sifuna kwakha bazala bakhi bayakhi benda uze wakhe iso nawe ngiyafaka isithisi sonke manje noma ngephepha uthembisile uphindisa bese khona ukushana ngiyabonisa masifane uyemana so ukimana kama baba uyemana ngaku ngiyathi people namna
in your life. It's not two people abantu abathatha. Two people abantu abakhatha abathatha abadiscover. Ngiyakunika umuntu lokuphana kakhulu, lonika kakhulu, nginika umuntu wemanabo longanike uthu. Kube abantu mabonga abantu kanjani? Ngithi asawulanze impilo yakho. 2 years. Ulanze impilo yakho. Angathela ukuthi uyaphela. Ubananze phela bangakonke abalanze. Bangakonke. Balanze. Because it's secret utayithola. Utawukhatha kunikela nje. Naye akutshela impendulo uthatha. Utawukhatha abantu baswela. Ubeka konke. Nabantu imoto ihlala nje bacele. Financial set, no figure that I'm close to my hair. The man who am moon, you want to let me. Russian Lanze. I'm tired. Inside my fish. Inside quite it's in the story. The boys say correct. Hallelujah. Pastor Lord. Yeah, so let's say that what kind of one time that decision na kupita na majaha lokwati asa last year apani. Watu wa mbani ni akula ni lepero nine siandasa kamanda nfanele kwa na kasi simbeka somewhere swanga usela bani na. Sala machala, sala. Akuwa lepero. The funny start of business na lepero. Koto basela kwa machala te. Bo ngeke uyithathe decision wakho. Ngeke uyithathe decision wakho wena decision ngawe. Ngeke uyithathe wakho. Yebo so right wena moyo wena we are saying to Jalo, Nail, Tata, and this is what I saw you in. I'll go and watch a kind of show letter of what's known. We must do something. We must do something. But next thing that must be a part of that school. As somebody said, coming on fire, the Masamari, somebody I wanted to whatever, my Lord. Oh, my, I just pull out a stuff. But my master is a pin. But that decision, Kurumisa, Bona, but stolen, but born function, then they must take a decision. But don't count on the Lord. What about you, Bona? Who's going to pay that? Hallelujah. I was saying, I said to them, it's about stolen in me, and what is the calling now? Stolen in me, mas fulano mas não serve, mas não serve. O fumegar, mas não serve. O antes, ué, mas não é bonito, não é colocona. Lá por lá nem tinha coisa, que já cabelo na área, a câmera na, eu acho que a boca mesmo se pode, não é colocar a boca. A culpa é assim, o som na logo já lo vê. A comida com já lo vê. Não mais o faz mal. What you tell it is when you are now. Now that is stored away. What you do, stored in. Hallelujah. Yeah. Senhor, você. Mas para apóstolo na linha da Paulo nas baixonas. Nakafundzisa Jesu umthandazo wenkosi wafundisa so uthi Jesu ke bafika labathi khona Nkosi yathi sakholwa kwethu kubo Luke chapter 17 verse 5 bathi Nkosi yathi sakholwa kwethu ebethi sakhuluma lo lakhuluma ngabo afya kukhuluma maqala bathi ukuthi njengoba kanjena nje siyakhona kunjani awubona ukuthi singayona inkosi usinikele imali bathi Nkosi yathi sakholwa kwethu. Hallelujah. Emva kokuhlola kokuhlola bona bazalwane bathi Nkosi yathi sakholwa kwethu. Nemfana uSamaria namkhumbula bazalwane sakhuluma naye Jesu wathi hlola kodwa tikholwa
wapinzama wena njani ukhokho bakhe nawe lokwanalo kwabobani bakhe wathi wagcina atithola yena ukuthi umuntu onjani liqiniso lesilantiko wabuyela ekhaya asablomino inzaba yaqala ukuhlolele naye asakhuluma naye Jesu athi vele kunjalo vele kwavuma lento la iyo yona yena wabuyela ekhaya. Hallelujah. Sister of Fathers, sikwele makhaya siphila lenza abantu besithi hlolele. Hallelujah. Bosolo wena ke nawe uthi hlola idla ukusakhuluma uthi hlola nawe sekuwe ukuthi phuma na wendane emvalo ngoba umethole ngiyathi ukuthi ufika lapho umhlumane nabe fiko ngikuzohlola uyatibona wena akhombise kuLunkulu akwendele umsebenzi usamcela ukuthi usamside kuloko lokubonayo kuyena akhombise bona. Amen. Siyabonga Nkosi. Hosea,
ukuthi ithi inkosi le-spiritual self-introspection kune-shift lofuna ukuthi siyikhoze la empilweni yemzalwane ngabe noma imbucuko zinte lofuna ukuthi ibe khona la empilweni yomzalwane lesekade ihlonile manje ngiyakaka ukuthi la kule nkonzo yokudihlola lekufuna singene kuyo kufuneka into letimbili bazalwane kufuneka umuntu wanoneliqiniso to serve lo wethembekako kuye kuze kuthi ukhona engene enkonzweni yokudihlola kwesibili ufuna kube umuntu futhi lovumako ngumsiso la kule nkonzo yokufundisa kaSibeka kuyo ngobe nawubuka livela kuNkulunkulu kule ukukhulunywa neNkosi Davide ngalenyenanga itolungisiswa from outside kuba umuntu ofika into oyitshela ukuthi kunento etingahambi kahle la empilweni yakho wena Nkosi Davide nathi empilweni yethu uNkulunkulu ubekile umoya waNkulunkulu lokhona usinase singene kule kamelo la kashoko umfundisi bese uyamtshela umoya waNkulunkulu ukuthi uyabona lenza bale ayihambi kahle ingakulungiswa ifuna ke umuntu lo bese uba nemoya uphendula ukuthi lokhu uNkulunkulu sokukhulume kanje empilweni yakho le shift itawuletha ukuthi siphenduke kule ntingo uNkulunkulu asilungisisa lona inkosi yomsayisifusisi bese ngifuna ukuthi sibe neqiniso namabhala Paul angenisa inkonzo yesidlo ukuthi Paul kunebantu labangene badla enkonzweni yesidlo ngalungemthetho bese noma ngalungafanele bese uvele emagama lathi ngaphambi kokuba ngene kule nkonzo ndihloleni nina ukuthi niyalungela yini ukungena kule nkonzo ngoba nantehluleka nini miseba ngokuthi ungabi nesidingo sokuthi uhluleke kulo umuntu inkosi yemsayisifusisi ufuna ube honest lokuthi Nkosi kanti ngisahlola ngisabuka ngiyabona ukuthi akuyeli kahle bese soyalungisa whatever uNkulunkulu angafuna ukuthi ukulungise empilweni yakho ngiko ukuthi sithathazela sonke bazalwane ngoba salengidlula nje konke Nkosi kunayinzaba yokuthi because isapile walimele amandla ethu kakhulu inzaba yokuhleba bazalwane emabandleni ithi info yokuhleba noma yokuhletshwa empilo honest to self la ambekse ngomkami bazalwane basekhuluma sensitive issue la benithi sithi umkami kunemuntu lokuhlebako umkami enkonzweni yokudihlola ithi le nkonzo yokudihlola so ukhulumile nomuntu washo inkulumo othile ngawe na udihlola ke wena mzalwane ukuthi kuliqiniso yini ukuthi ngimana sesithi sitelo ukuhlebe bathi ngimana wena nangabe vele uyimana honest to self change the behavior ngoba uyadihlola uyabona ngimana vele inkosi yemsayisifusisi nangabe uthi umkami uyimana uyadihlola yena ku-self introspection uthola ukuthi akemani why important ushiye isolo emba la ushiye khona ukuthi uthi umuntu weyemani so uyahlala phansi uyadihlola bazazana imali mina ngoba last week bengiphe imali lehembe bengiphe ukhutshwa yini ngoba umali wena self-introspection lokho ukukhipha enkonzweni ukuthi awuthembeki kuwe ngoba sekukhululeko nangapheke vele uyayenda phefuka phela athi uyayenda vele nangaba uyekhululekile lokukhuluma ungayenda so the moment noma basasiwa la into private noma uxoxela umuntu athi uhambile sokwenzela inkosi kombe utshela ukuthi the problem is you so awuhloli wena noma kodwa wethembekile kuwe akusithi akakhuluma iqiniso wadihlalele nakukhuluma iqiniso washintsha kulenza lokho wena there's no need uthi uhambile sowuphiko there's no need because yemsayisifusisi lebo govu befundise iBhayibheli ukuthi zabale madima lathi kunemuntu empilweni yakhe uyatshela ukuthi la nawo ngabambelela kubo wahambi lo wahambi umuntu lathi iBhayibheli lomuntu usegcondweni yakhe ukuthi wakhayiwe ngalokudla ngayimuni bese ithi iBhayibheli ugcina saliphuya ngalokela le tipo athi aliloko kwakho istori ishati aliloko lokunikalo unikelo then uma press down by the time you give shake it together abenikele ngoba wena abathifayilo ungathibeka ukukhipha so singathi khona kusiyapha indlela because people did not multiply because we are giving wathi abaningi khona ngisho lesikhathi lokho desona sekuyoze because we don't give the time of coming to church as multiplying what for that of don't give once you give time once you give money once you give whatever you have then it matters because we are giving because then you say possible we will sing briefly was understanding on our feet open but let's say that was not the people that are full of the people who are going to
Polisi sebathi ngiyadela nje ngiyadela bese sesiyathandaza wethu yadala ngekuthandaza sesiphethe ukuthandaza ucela inkosi bakephu uthi siyathandaza ngasibonga ngelizwi